Hara isi befala wata betampintino, yo beteto yefdezi, yo beteto seludane, medembao president, medembao yefdezi. President selu resansoto. Beda pita inogasa masinji imbe tawda mukawona tawo resanso. Pise ko ojinge enjo motawata ko yewtidete. Ide yidi seludane awakella memmo. Ola motoka. Wadan yen selula mi ke on tuma mi yawta ko mi yawta ta ko. Dalen koseni do kon eyi jama koseni do kon eyi fédération labe on no be hewtiri do non e hoore teddungal e hoore giggol e hoore hoolare ko dum woni addibe kamede nga men yinnibe e inde modon ko sali mabbe ko toli mabbe ide weltanobe iden du'anobe jippiro ngo jokkuden gon ay goto yiltata ko bawo be yilti e bawo be andi hare ben don e wonda e mudum ko hedditi gon fo iden jokki ha Allah okka en ko faala den kon en hawja en heñaki ko Allah woni ko waawi ko Allah woni ko jogi inen torimo yo wonu ballo meden joni bayre jama on gila wetno no jodi do haray en ala do inde yewtereji din ha hewtinen délégation senibe kameden ben woda ko be makani en ko rabbi do e mudum haray mi faala ye yonondir haray do ina yewteden on acce yake sadi mon ko toli mon dalen o yali do buy kono juhumen on andi ko fuɗɗitade wonɓen tawi no hari min andi ko ni on tawa no heƴata ɗo danewo tawayno ɗon men wato sikku mbeɗa yilti ɓaawo mi yiltota ko ɓaawo si woni duuɓi 30 meɗen jokki si woni duuɓi 10 meɗen jokki si woni hikka meɗen jokki meɗen tori Allah yo Allah lanni en hikka en tori ke Allahu ta'ala o rabbe no wowi noon eno jogori nu on ari e jam Allah yo hootu e jam ya Allah ya ilahi ya Allah foolingen ya Allah foolingen ya Allah lonagen ayɓe ya Allah ɓantan e yiɓɓe e dow kellale balɗe e barke e diina jaɓaka barke mawɓe mon e mawɓe amin barke tayku saduma dalen barke Allahumma salli ala Muhammadin weltanite délégation seniɓe ɗo ɓen fof gite an ɗen no heewi miɗo welti miɗo yiide sonnaɓe ɓen goɗɗo no tawama e ngesa ma o jarnama dalen ɗo meɗen andi giɗi ala sunture ɓiɗɗo no woodi miɗo mari taw ko ngalaji sellu awa koyen immo daroɗen dankarannoɗen wakkiloɗen fi ngu ngaygu ko ɓe woni fewtinde alaji sellu fi e ligu ɗum e leydi alaji sellu hetta julle ɗe ɗen sekutuweya miɗon jaɓi ɗum awa enen sonnaɓen fof ko enen mari ko gañewɓe ɗum ɗo ko enen mari ko perdata en par ce que o yi enen sonnaɓen tiɗen doolede tiɗen wattira ɓaawo kono inchallah si alaji sellu laamite ɗum ɗon fof iwanayi haray en hiwike enen e ɓiɓɓe men ɓen haray komi innata on ko yon ɓurtu wakkilade weltani on moƴƴa haray wassalamu on jarama Vive le plaisir! Vive le plaisir! Vive la célébration! Ok, DJ, merci beaucoup, DJ. Merci beaucoup. Vive le plaisir! Vive la cellule de la Diallo! Vive la fédération de la baie! Vive la section de Calais! Merci beaucoup. Haray joni ko hikki ɗon iɗen jonnude ardiɗo sukaɓe gon konngol ngol kankadi woda ko yewti en ɗum ko monsieur Sellu Puccu Diallo kelanoɓe vive le plaisir. Merci Dalen. Haray
mengala innude wonani men surprise de ngandi dalen e ngarata do waccugol Alaji Sellu ko jibinande mabbe haray ko jewtagol tungare ten dalen haray ko honnu holleten enen sukabe ben de reni ko fokkiti ko e leydi ndi ko concerni parti on kon ko concerni président on kon haray ko honnu andintinten wondema président Sellu Dalen tudani en leggal démocratie, légal état de droit, légal esprit de liberté d'expression. Haray ngal leggal long o acci daye en ngal. Haray mo tañini ke libi IFDG haray libi ngal leggal haray o faayi dey. Mo tañini ke libi Sellu Dalen haray o libi ngal leggal haray o faayi. Haray ngal leggal ngal tutama, ngal yarnama, ngal hebi dadi. Haray Alaji Sellu acca haray ngal no wuri si Alaji Sellu feƴƴi ngal jokkete haray si ɓe faala watar ɓe tampintino yoɓe teto IFDG yoɓe teto Sellu Dalen menen meɗen mbawo président meɗen mbawo IFDG quelle qu'en soit la situation no woniri haray meɗen mbawo président on andintinen honɗum wonɓe jikkude hande iwtira ɓawo makko inna hetta ɗum e juuɗe makko yoɓe andu dey menen ko président Sellu Dalen men jokki ko président Sellu Dalen men hooli ko on men iwtiri ɓawo mum dey haray kaka o fewtiri wo ko ɗon men fewtiri haray ɗum kadi ko teddungal maɓɓe haray ɓay jonde nden no ɗuuɗi haray mi hatta e fewno ɗo min weltanike on Dalen surtout min weltanike ɓe neniraɓe men ɓe Dalen ƴettuɓe ɗo konngol ngol modi ko konngol hoyinaygol ɓernde haray min weltanike o moƴƴa haray mo acce hakki Allah mo salli ala seyna wa sallim. Vive l'IFDG! Vive l'IFDG! Merci! Merci beaucoup DJ. Joni aray ide jennude konngol ngol e ardiɗo ka sallu ka fédération fi ka wote ɗum ko hombo ko monsieur Younsa Baldé woda ko ɓen yo kellaneɗo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Men ɓeydi salmintinde duhiɓe e suddiɓe jolta duuɓi e towa duuɓi komin tawi Dalen kamen ɗo. Men jarni on men andi ɗo jogiti fi UFDG e fi président Sellu ka ƴakkirɗe no hollirte non haray ko men ƴettirta ɗo konngol ko jarnugol watta e ka adiɓe yewtude ɓen holli ɗon andintina neniraɓe men holluɓe aranum ɗo ɓe ɓeydi en halfintinde président Sellu gueɗal Dalen gueɗal Laguine haray ɓe halfintini ɗum ardiɓe parti on men fodi on men jogitike men tambike haray ɓe sukaɓe e sonnaɓe e duhiɓe e suddiɓe arɓe ɗo hande e inde fédération UFDG laabe on hay hiɗe wawi wiwde e inde direction nationale on haray no jogiti UFDG dow no jogiti président Sellu dow ɗeɗo sukaɓe worɓe e rewɓe duhiɓe e suddiɓe paykun e mawɗo koko wiyete kon militant responsable constant convaincu fidèle loyal derrière le président Sellu, derrière l'UFDG et son projet de société. Men arata waɗugol ɗo campagne puisque ko Dalen Allah newnani yo jibinan Laguine président Sellu mo tawata ko aadenjo waɗuɗo preuve ji mum ɗin fop ka o rewri ton ilande Allah naadunomo ka gouvernement Laguine en 96 haray ka o ardi ɗon fof o accuno batte ɓay en fillitota ko bilan maɓɓe. Président Sellu a toujours été un technocrate, un homme de résultats qui a fait ses preuves au niveau de tous les départements qu'il a eu à gérer avec honneur et avec fierté. ɓaawo ɗum ɗon koɓe salanimo resansede kon ɗum yonde ɗum ɗon juhamin puisque ɗe gandi piiji ɓuyi rewino e hoore président Sellu ko tata wona ɗum ɗum suudu maɓɓe bonnama ɗo e hoore tooñi ɓe jippinanoma ɗo e avion tan Alpha Condé tawi hiɓe e voyage ɗum ɗon fof dérangeade
élection ji no feƴƴiri non fof iɗe manditi ɗum ɗon fof ɓe deƴƴi ɓe ɓutti kono duwaka feƴƴude ɗo citoyen jo no o wayi wo no o wayi étranger ɓen wittede nokkugo adde recence o ɗo wona guinéen si fayla sellu ronkete recensede kono kiɗen ƴettude disposition ji ɗin men foti on président sellu recence oto ɓe ɗaɓɓitay no gasa machine ji ɗin ɓe tawɗamo ka wonata o recence o puisque o guinéen jo mo tawata ko yewtidete ɗo si feƴƴi ɗon ko fi disposition ji ko ɓe faala ƴettude ma ko ɓe ƴetti haɗugol UFDG waɗugol congrès mum o iɗon andi ardiɓe ɗo ɓen ɓe janfike ɓe yiltike laawol ngol ɓe wonnol ngol koɓe fotuno kon fof ɓe firti hande ɓe deƴƴini yewtonoɓe ɓen fof ɓe fermino radio ji ɗin fof ɓe ɗannini parti politique ji buy ɓe suspandi buy hande ko parti wonɗo ɓe haɗude ɗanagol ɗon ɓe faala ndarude no ɓe heɓirta kutu mum kono Allah hokkataɓe kutu on ɗon parti Allah hokkataɓe kutu président sellu haray si Allah jaɓi wota ɓernde mo kala goƴu haray parti on ko ardoraɗo sarti e sariya en defanda e droit men on ha tawata hondu yaata e UFDG sakko bonna UFDG hondu yaata e ela sellu ɓuri ni sakko inna lannitoto carrière président sellu on ɗum ɗo wawata wonde ara mi weltanike on haala kan juuti kono tellement meɗen mari ko yewtete mais raɓɓinɗina ɗo tun hay ko min hollali kon hara yon faami vive l'UFDG vive le président Sellou vive Dalen je vous remercie ida yiɗi Sellou Dalen awa kella men mo o laamoto ka waɗan en Sellou laamike on wontuma mi yewta ko mi yewtata kon ɓayde haray iɗen andi lagine ko région jinayi ka mi tañƴini ko moye Guinée hot Guinée e Foré e honto awa ko ɓen goni ko ɗum wiyete lagine ka kereje tayi ɓen fof hawtiti fotti ɓe inni ko Sellou Dalen fof hawtiti fotti inni ko ma Sellou Dalen ɗum ko en seede ka iɗon andi ko nde yewtude ɗo kon naafi ko e musidal ma ɗum iɗen jeydi ma eɗen mbaɗodiri koko ɗum woni toon ko ɗum ɓe woni o yewtude fof inni ko ma Sellou Dalen joni noon kadi so daari wona Sénégal en Côte d'Ivoire en e Guinée Bissau en e donnon noon peeji entouriɗe en ɗo ɗin fof wi ko ma kanko portoɓɓen kan haalaka so yi ɓe nodday ɗo wona ka men lagine ɗo ɓe nodday goɗɗo mo ɓe noddi on no ɓe nodday Afrique ga mo ɓe yewtita si Sellou Dalen wonali goo o wonay ɗimmo ka ɗum ko hombo waɗi ɗum na on on barki Allah e duwaji mon ɗin ka e Allah ka aray kadi min yawana on ko en ɓurtu kadi wakkilade ko en ɓurtu wakkilade jogoɗen ko hanani en kon no woodi kadi ka werde ɗo ka nena ɗum kila wota noon kadi men ndeɓe ɗeɓe wata yewta dey ɓano